أعوذ بالله من الشيطان الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته haray musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam ɓawon yettude allah juula e ɓurnaɗo tagi famo sallallahu alayhi wa sallam du'ano mawɓe meɗen wurɓe fatiɓe e sahabaɓe makko e ɓey gure makko e kala wonɗo e lawol maɓɓe musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles salmini on salminago l'islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna miɗo tori allah yo allah waɗan on fu moɗo jeeyaɓe yimɓe aljanna haray yewtere annen ɗo bi isnillahi ta'ala ko jabagol landal wongal e yiilade ɗo sono be sono haray Incha'Allah hakkundeji meɗen tentini ene wuro ɓen leyɗe porto haray ko hunde woni ngal landal ko fi o zakka haray mi falete andintinde ɗo toɓɓe seeɗa ko yowodiri kon e fi zakka mi toro allah yo allah hawrindinan e sawaba aɗo mi natande toɓɓere nden mi toriki allah subhanahu wa ta'ala nawnuɓen fof yo allah dikkinɓe mi toriki allah fatiɓen fof yo allah hon yaafoɓe mi toriki allah marɓe ɓen fof yo allah hon ɓeydanɓe mi toriki allah ɓe jogaki ɓen fof yo allah okkorɓe mi toriki allah jogiiɓe kaydiji ɓen fof yo allah hon nafirɓe mi toriki allah ɓe joga kaydi ɓen fof yo allah okkorɓe kaydiji wondude nafa e barki mi toriki allah ñiiɓuɓe ɓen fof yo allah tabintinɓe ñiiɓande nden mi toriki allah subhanahu wa taala wonɓe hoore laawi ɓen fuu kala ka ɓe woniri e leyɗe ɗen fof yo allah hon lumbinɓe feƴƴina ɓe hoore jam moƴƴere moƴƴinanaɓe kadi yaadu ɗum ka ɓe woni to ya rabbal alamin mi toriki allah leydi meɗen lagineni yo allah ɓeydi e moƴƴinandede wondude nden nangal leyɗe julɓe ɓen fof yo allah waɗu leydi lagine ɗin hara ko leydi dogantendi wona dogatendi yo allah moƴƴinan e lamɓe ɓen moƴƴinana e laamateri ndin kadi haray gouvernement keso wonɗo e arde on yo allah okkuɓe polgal ɓe wawa gollugol ko moƴƴani leydi ndin e ɓiɓɓe leydi ndin e diina l'islam ko e nde leydi ndi ya rabbal alamin ɓawo ɗum ɗo musidɓe julɓe tedduɓe ko fi o zakka toɓɓere aranere nden taw zakka on no tawa e tugale l'islam ɗen joyi tugalal arananga sa seedike wondema ala reweteɗo ko e gonga nafa rewɗo lorra mo rewari si wona allah muhammad sallallahu alaihi wasallam ko wonelaɗo allah ko ɗon tugalal arananga ɗiɗaɓum ɗum ko ñiɓugol e julde tammum ɗum ko ittugol zakka tugalal naya ɓangal ko horugol lewru sumaye tugalal jowa ɓangal ko hajjoygol wonande kala on heɓuɗo feere joni noon zakka on ko ittete ko hombo ittata zakka ko kala jogiiɗo valeur de 85 grammes kanŋe hara mbuuɗi ɗi jogiɗa ɗin hara ɗi wawai sodugol 85 grammes kanŋe a wondi e ɗin ɗon e nder hitande kadi haray an on ittangol ɗin mbuuɗi ɗon haray fawikema zakka on joni noon fewdo ɗo ni kami woni e wolde ɗo ha hankinum hari valeur de 85 grammes kanŋe mbuuɗi meɗen eroɗin ga ko 4420 euros 4420 euros woni valeur de 85 grammes kanŋe kala marɗo 4420 euros a wondi e majji ma a gollitiriɗi ma a halfiniɗi maɗa mariɗi e banque maɗa waɗɗi e compte bloqué maɗa jonniɗi goɗɗo himo gollitirde hitanden timmiti a ittanayi ɗiɗo zakka jongande ma ɗon nawri yeeso joni noon ko honno ittirantaɗi zakka ko 2,5% bima'ana chaque 1000 euros ko 25 euros ittota joni noon sen ƴetti hara ko marɗo 5 000 ma 6 000 ma 7 000 ma 10 000 ma 15 000 n'importe quel montant mo jogi a ƴettay montant on ha gasa divisamo par 40 masalan jogiiɗo 6500 a waɗay 6500 divisé par 40 jogiiɗo 10 000 o waɗay 10 000 divisé par 40 jogiiɗo 5 000 divisé par 40 ko yaltoyta ɗon ko 2,5%. joni noon sa yaltini ɗin ɗon ɗin zakkaji ɗon ko hombo hanaɗi jonnede ko miskinɓe ɓen wonɓe leydi ka jawdi ndin ɗaɓɓa ɗon siko a jooɗiɗo Belgique ɗo zakkaji ɗin ko miskinɓe ɓen Belgique ɗo siko a jooɗiɗo Allemagne ko miskinɓe ɓen Allemagne siko a jooɗiɗo États-Unis d'Amérique ko miskinɓe ɓen ton hanaɗi jonnede ko ɗum ɗo ɓuri e sellude e konguɗi karamakoɓe ko yo ƴette zakka on e juuɗe marɓe ɓen jonne wasuɓe maɓɓe ɓen joni noon si tawi hara hino woodi leydi goo masala leydi meɗen ndin lagine tampuɓɓen ton haton jimɓe ɓen hino woodi ton ɓuri wonɓe ɓen Europe ɗo haray karamakoɓe ɓen hiɓe jaɓi no sella ka zakka on eggine ittamo e leydi naɓamo e leydi sabu besoin ɓay haray hino haton jina kono noon naɓugol ngol a naɓataɗi fow
a feccay ɗi pecce tati naɓa pecce ɗiɗi acca feccere wotere ka jawdi ndin heɓi ɗon fi tottugol haqqe ɓen miskinɓe ɗon. ɓay mi yetoto musidɓe julɓe tedduɓe, no woodi wonɓe wurude e nder Europe fewnɗo, wonɓe e nder Europe hara hiɓe tampi hiɓe soñji ɓuri wonɗo e wurude e nder Fuuta Jallo, kono hara wawata andude ko hunduko wirti jom muɗum. haray no woodi woɓɓe arɓe windi e juuɗe amen haray dey son yii ittuɗo zakka haray meɗen hatonjini. no woodi kadi woɓɓe ittayɓe zakka ƴetta jonna men fiyo men hewtin hanaɓe hendede ɓen, hanuɓe hendagol ɓen. masal muɗum son andi wono ka meɗen Fuuta Jallo, yalla yaafo mawɓe men fatiɓɓen ɓoyinda e wuruɓe. hari sen ittino muuɗo, kala ittunoɗo muuɗo ƴetteno naɓa ka imam on, naɓiraka ka imam on fi imam on ko kanko ñamata fo ma fi himo tampi, kono imam on hino andi alhaaliji laamateri makko nin fo. si muuɗo on fo addama ɗon, imam on kadi senday naɓane ɗum ɗo suudu kaariru, naɓane ɗo suudu kaariru, naɓane ɗum wodi kaari, naɓane ɗum ɗo hajja kaari. ɓe senditira noon. awa ɗo kay nimɓe ɓen wo yahsabuhumul jahilu agniyaa min atta'affuf la yasaluna nnasa ilhafa. wo mo anda a fottayɗo e goɗɗo hara mo ɓurni kompule wi labangi ɓuri ngingi mi ɓurni ɗo, sa yi a sikkay ala hay e hunde ko o mara, anda hara hay ala hay e hunde ko o mari, kono haray mo hersitoragol ko leyɗe porto wona fo ko ga woni yo iwka meɗen wara ɗo nanga torogo, hara no hersini. joni noon ardinaɓe ɓe yeeso ɓen ka diina wano imamuɓe ɓen e lamɓe ɓen, ɓen ɗon haray ɓe yahay ɓe windo e juuɗe ɓen ɗon, no woodi buy windiɓe e juuɗe amen. an on si a anda jonneteɗo on Allah arsikima ittugol zakka on, haray hewti yeeso ɓen ka diina ɓen ɗon hiɓe andi wuuridaɓe e leyɗe Portugal hara ko hanuɓe e hendade. wallahi haray hino woodi, no woodi soñjiɓe. joni noon haray tan ittunaɓen foppuka meɗen ɓay haray na ɗum diina ka wi'i. joni noon hanaɓe jonnede ɓen kadi ko ɓe jeetato, ɓen ɗon kadi nanelaɗo sallallahu alaihi wasallam inni ko kaari hana jonnede, wona min wowli ɓen kadi ko Allah inni ko ɓeɗo jonnete. Allah inni innama sadaqatu ko lil fuqara'i, ko wasuɓe wal masakin e miskin ɓen wal amilina alayha, e ɓen wonɓe ƴantude fino zakka on hettora, wal muallafati qulubihim, e ɓen heftuɓe daaɓe, wa firriqaɓe ɓen faalaɓe rinɗugol, wabni sabili wa fi sabilillah, e ɓiɓɓe laawi e waɗoygol fi Allah. si tawi goɗɗo himo weela himo tampi o ronku ko o ñawdora, ko oɗo ɓuri handude e hendagol e wi naɓgol ka juulirde. ene noon no naɓe ka juulirde si tawi hato jini yoɓirgol facture ji soit fi ndiyam ma fi courant, hara hino sella ka naɓe. kono hato yimɓe ɓen ko ñaama, hato yimɓe ɓen ko ñawdora, hato yimɓe ɓen taw ko holtira, hato yimɓe ɓen ka hoɗa, ko ɓeɗo ɓuri e handude e jonnede taw. si tawi noon naɓen hande kadi fi waɗgol lekkol, ma fi waɗgol juulirde, ma fi waɗgol labtane. fi on non en waɗi labtane wo si tawi hino woodi ñawdoyteɓe ton, si fof maayi goy en waɗi labtane wo si tawi weelaɓe ala, si tawi noon fof maayi. joni noon haray koye jonnu hato yimɓe ñamugol ɓen, hato weelaɓe ɓen, ɓeɗo jonnete taw si naɓen noon fi darnugol juulirde, ma fi darnugol lekkol. ene goɗɗo no jonna noon famille muɗum on zakka, hiɗa jonna famille ma on zakka a condition hara hina an woni ko fawtiɓe. si tawi hina an woni ko fawtiɓe, hirande maɓɓe e soƴƴari maɓɓe, koltu maɓɓe e ñawdagal maɓɓe e losman maɓɓe, e so tawi ɓe jogama hina an fawti ɗum ɗo, haray hiɗa wawa ɓe jonnude. sa jonni ka nder ɓeygure ma to ɓurɓe ma ɓadade ɓen, baraji ɗin haray ko ɗi duubul ɗi sowantema, haray a itti zakka a jokki enɗan kadi a jonni kadi ɓurɓe ma ɓadade ɓen. na no yontigi inno kadi jonna e fof ka famille ton hara jonnoyta woɓɓe yaasi seeɗa, non ɗa wawi jonnude ton, ɗa wawi jonnude woɓɓe kadi yaasi. ɗiɗaɓum ɗum kadi hino sella ka itta zakka on jonna aaden goto pet, hino sella kadi ka itta zakka on senditanaɓe buy kadi mo be heɓa seeɗa, ɗum kadi hara hino sella. si tawi haton jimɓe ɓen hiɓe ɗuuɗi haray mo be yo heɓu seeɗa, kono so tawi hara hiɗa andi sa ƴetti zakka on a jonni aaden goto, on ɗon kadi o julori nin jawdi ɗon, ko arata kanko kadi o waway ittoygol zakka, haray ko ɓuri moƴƴude ko ya jonnumo ɗon, on ɗon haray o wi e tampere, on ɗon na jonneteɗo zakka hande kadi. kono so tawi oɗa himo weela, oɗa himo holi, oɗa himo nawni, oɗa suudu mum no siwde, haray sennamɓe hande kadi mo be wawa uddugol hande kadi haaji hum muɗum. haray ko toɓɓere hikkinde ɗon nden kadi wata goɗɗo innu mi itti zakka o ka suumaye, baraji ɗi heɓata ɗin sa itti zakka e janvier, ma sa itti zakka ka donkin,
ma sa itti zakka e jombente ma itti zakka e suumaye baraji zakka ɗin fof ko goto. Zakka on himo serti e sadaka. Sadaka on ko ɓuri e moƴƴude ka ittaka ka suumaye, amma zakka on ka o ittete ɗon ka hitande nen timmiti ɗon yonti ɗon haray ko ɗon on tigi ittata zakka on. Kala lewru ka tawata jawdi ma ni timmini hitande nisabu on himo timmi ko hana ittede zakka kon yo on tigi ittu zakka wata habbito fi suumaye. Hiɗa wawi noon wadde programme inna joni mi ittiri zakka an o wo suumaye hino wawa sellugol, hiɗa wawa adintinde kono a wawata ninnitude si wona hara ko sabu nganto. Wata jama on habbo inna ko suumaye tun ittata zakka. Kala lewru ndo ittuɗa zakka Allah jaɓante zakka ma on si tawi hara ko fi Allah woni ko ittirɗa. Haray ko hikkiɗon kadi fi zakka on kadi ko toɓɓere nde mi yewtata ɗon nden kadi baraji ɗi no mi inniri noon kala lewru ittande haray ɗi ko gotum, kono be hitande nden haray nde timmita kadi hara woni noon sartiji ɗin ɗiɗi fi wawgol ittugol ngol haray zakka. Haray noon musidɓe julɓe tedduɓe ko yen wakkilo hittinen tinnoɗen fi ittugol zakka. Wata goto fijir ronkugol ittugol zakka e jawdi muɗum ni, sina ɗum yo andu ndin jawdi makko ɗon ndi o sali ittugol zakka ɗon Allah okkima 1000 euro be ko 25 ƴettata jonna miskinɓe ɓen, a salike jonnude miskin ɓen on 25 euro ɗon ko ndin jawdi ma ɗon ƴettete wattoye feeruje yiite jahannama ko ɗum paasiroyteɗaka nder qabru ma. Allah wattoye ndin jawdi ɗon fop bolle e jahe ko ɗum woni ko soppoyema ka nder qabru ma ha ñande dargal ngal dari, sabu ko salinoɗa ittugol zakka. Ko neɗɗo añanɗo tun Allah okkayma e nder 1000 euro o yiɗna ko ilandima ko 25 euro pet ya jonnu miskinɓe ɓe saloɗa ittugol ɗinno haray an a woni neɗɗo añanɗo. Ko ya yettu Allah subhanahu wa ta'ala, Allah o yiɗima o bagorima moƴƴere makko nde. Hino wawno wonde hara an o ittowo zakka ɗo ko an wonno jonneteɗo zakka on, joni noon an Allah waɗima ko a ittowo wona a jonneteɗo. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko ɓe maaki wo al yadul uliya, jungo wongo dow ngon ko ngon ɓuri e moƴƴude minal yadi sufla e jungo wongo ley ngon. Allah waɗima ko a okkorowo wona a okkorteɗo. Allah waɗima ko a toreteɗo wona a torotoɗo. Yettu Allah subhanahu wa ta'ala ko Allah neminirma ndi jawdi ɗo wata añam miskinɓe ɓen. Baraji zakka lewru ka itta wo baraji ɗin ko gotum, amma zakka on hino serti e sadaka on. Sadaka o wiwɗen ka lewru suumaye ɗon ɓuri e moƴƴude. Inchallah o suumaye on hewti yo Allah on tawna on fof moɗon suumaye. So tawni en kadi yo Allah arsiku en kadi wawugol horgol no horirte noon o wawa en arsigugol kay wawugol daragol ngol naafa hawnaki inchallah ko luttirɗen ɗo e suumaye ko asewe pet kañumma e ala. Est ce que harakko en fopp woni ko Allah tawnata ndu lewru suumaye. Mi toriki Allah yo Allah tawnu en fo lewru suumaye. Kala mo o tawnare e meɗen kadi yo yaafomo kadi haray so ƴettita ya rabbal alamin. Ni fewno ɗo ni kami wona yewde ɗo bandiraɓe meɗen hino faati ɗo ni ko balɗe ɗiɗi lutti, kono kamɓe Allah on tawnare ɓe lewru suumaye. Si tawi ko min, si tawi ko an wonɗo wo e meɗen yo Allah yaafomo so ƴettitamo. So tawni en kadi yo Allah arsuke waɗugol moƴƴere nde Allah yiɗi yarli horira no haadiri noon, naafira no naafiri noon, dambuɗe suumaye ɗen fop dambuɗe aljanna ɗen fop ɗe udditete ka nder lewru suumaye ɗo, dambuɗe yiite fof ɗe soke. Yewtere meɗen nden hande kiikiɗe inchallah à partir de 20h30 leerde pari e yewtay ko honno jaɓɓorte lewru suumaye ndu, ko honɗum hanɗe wadde nder lewru suumaye fiyen tawe e ɓen rinɗinaɓe natugol yiite jahannama. Yo Allah rinɗina ɓeygure am e ɓeygureji moɗon e ndaroye ɓe nde yewtere e feƴƴinoye ɓe nde yewtere e dennangal mawɓe meɗen mawɓe Fuuta rinɗin en fop meɗen e natugol yiite jahannama. Mi toriki Allah sabu teddugol nde ñalande juma ɗo hande jumare sakkitore nden e nder lewru sabbordu suumaye hitande 2024 wata Allah waɗu geɓal yiite jahannama e ɓalli meɗen. Mi toriki Allah yo Allah wurno haka gurna moƴƴani Allah ñande annduɗa ko laakara woni ko moƴƴani men werde amen hara ko jannatul firdawsil ala. Allah mi torike ma ƴettitu wonkiji amen nde ñande. Allah ko a woni ittowo andeji, ittan kala julɗo jogiiɗo ande. Allah ko a mari cellal, ndikkin kala julɗo nawnuɗo. Allah ko a woni galo, okkor kala mo jogaaki. Allah ko a woni reenowo ayna danda. Allah mi torike ma reenu danda kala hulɗo. Ɓe musidɓe meɗen wonɓe hoore laabi, wonɓe yaarude Nicaragua, wonɓe yaarude Tunisie, wonɓe yaarude Libye, wonɓe yaarude Maroc, kala kaɓe wonɓe yaarude Algérie, kala kaɓe woni yaarude e hoore laabi
kuwone ɓe naɓude ko fi ɗaɓɓoygol gurdam moƴƴan no ɓe dankora hoore maɓɓe kamɓe ɓe gure maɓɓe allah mi tori keɓa firto arsike maɓɓe dumba kataji maɓɓe firtanaɓe laawol ngol dandaɓe kala soñdiaji ko woni e laawol ngol hewtinoyaɓe kaɓe wona yewte hoore jaam sa hewtiniɓe kadi okkoraɓe kaydiji siɓe heeɓi kaydiji okkoraɓe jawdi laaɓudi ɗuɗudi dagidi waɗadi barki hewtintinoyaɓe ka meɗen kadi wondude kuntal haaju ya rabbal alamin rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi ilana min amrina rashada subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin